Iya mak darak mak galunge mak pak gurue dangkangnya ko pasai lawe mak balu palarilok kumanang ya gamay aja ta palarilok kuilino kadapi ko yasam iya ko melo ki joka iya tu di ampai ogi ang kayasan lego-lego iya tu bola ogi ang kalego-lego iya tu lego-lego isa liwak bola tapi oko mo pi bola oko ni role pak jolo tu dah sebelum lo darak tania kengi maka dai puange tapas salama kak me kak lo sapara ngidale halala wija-wija ku siba keluarga ku angka kama wat dikasih unolongan na wat dinang katau pake untuk agamamu jokani siaga ta talok kodara ya ko 10 jam kodara 10 jam dihitung berjihad di jalan Allah nah sebab nabi tamakada siapa orang yang meninggalkan rumahnya man kharaja fi baiti nasalai bolana lo sapara ngidale halala keluarga nabi wija-wijanna nang kawat dina pandrengangi maka itu adalah jihad fisabilillah. Ya aja tak kada lobi masih kita nampak ya natu namanya kama kokoy maka ada akhirat sama dunia selamanya ada sana dunia sementara akhirat selamanya mega ni tahu salah paham nah saya ni rumah sampajangnya selamanya ya ko mak galu na dinagangkan nah masal salahnya tu tabahangi ya ko loki pasai mak baru lo mi sapa tu dale halala loki galunge loki sapa dale halala tanyakan metun apa ngolomi matoi namoje de ditepuh pakanya kibani rampan nanya wata maka dalo sapa-sapa dale halala kasih ke kamu wak diwanang keluarga aku nawat ding angkat tu pakai untuk agama yuk kani ya nariyasa maka dapik ku carana lino mancaji akhirat jadi lino isapa tapi tololongan ngapalang akhirat bahaya tu si balikan na angkat tu tahu jama-jama akhirat na jama tapi lino minalolongan engka kega termasuk pak dakwah termasuk na balsa nakul ina me joka na me ampal lo mina nama nawa ya ustaz capu na itu jadi aja tak ada ya ustaz ko joka ita pahalamana belum tentu toh jadi aja tak ada ustaz ba malolong de namu ini pak darae namu ini pak galunge arogia ngapatu di koloki magalu tak ada lino mi rotanya akhirat jama-jama patu yan tu ampe ko tomelo salay bola monrog di cinampak pakajaki rampan na nyaway ipangoloy alewe ko pong Allah Ta'ala neka ko lo sapay dali halala mong kajaro bija-bija ko kasi ng panrehi yan na ro nang katuwan di mo pagan to agamamu ang kape tarunto deraga tarunto manasan yang katalolongan nga palang akhirat ijiloki makbalu makotoro meka lo pasay kakama kasiwa di dali halala na lengi pong Allah Ta'ala ng kawanong ang bija-bija ko pakai pasikolay maka itu jihad agama itu aja tak kada lo mabalu ko pasai lino mide akhirat matu yetu ukuni na mega tau tasalay nasaba de na panguloy atin na sebelum joka yan tu ampai niya poko ini to majama ko kantoro makalo ki perusahaan mak jama perusahaan aga tonri mak jama atau ko ki mabatu ta niya kami begitu aja tajok ke bawah ini tu ampai perlu niya pa tajok ka bawah tu dia kak kong kapangoje na setelah mangoje na kaya kamajara cicila motor pangoje capu na itu cicila mi kang kamaubang aja di na yero pada miti bu benasar tamela mablu balu dia kay lolongan na kaya kamajara nga risang ay tau kunru ya tu aja na yero tanaman away gini kami untuk keluarga nasabak nakanay dalele ko keluarga yan tu ampay makada innamal a'malu binniyat sininna malai opinya tak datuhe gatalok kumana ngiro ini itu nonroy jaja tak kada sampajang jama-jama lino jama-jama akhirat angka tahu mas sampaja pak jama-jama lino minalalu artinya tanya akhirat sampajana ya mempe lo mas sampaja pak mito do manci cale ya namanya lo pemilihan teraji lo mabere jama sisa terpilih dengan kanong ba itu jadi aja tak ada sini masih dakai mak bantu di kiri kanan maga apa melo ngipite jadi belum tentu tuh ya tetangga ya agama nah sebab mega tahu mak hanya membungkus agama yang kurang padahal niya ini nonroy jadi itu tuh pak ya tu ampai angkat tahu ko tu makan magalu maga de mesti itu mesti ka ya nanti ya madari po data we makade ko milaw do ko aja na kuma na capa na ilaw do nga ngipa dara na dupay tanatanan na ilaw do nga ngipa galungan na dupay ase na ilaw do magay nena de do dupay ase na pa galungan de mo andre warra iya ibayangkan ni gare ya na de na dupay ase na taw sidra pe pa me ga taw Kalimanta de andre ya na de dupay ase na ta na sa magay warra na sidra lagi lokoro
Ya sia kampung kita main asa warna polisi dah. Weh. Ya si warna polisi dah. Obe. Ni magai nasa ba iro kan jadi. Ya tu ampai pak dongang aja no ko ba kampung tak ilau dongang ni. Ilau dongang iro mabelai ro ko mayaga ko mati. Ilau dongang aja nama cika pak dongang tak aja no ko to ngami bawang. Itu doa itu penting. Melangitkan doa istilahnya, itu caranya supaya doa itu menyeluruh. Tilau doang nasa aku itu si sele-sele, tilau doang bali bolatan madece. Apa ya kosogi bali bolatu pasti kata talolongan, kecuali bali bola kat di. Kata aja itu bali bola. Maka seke mogok pioto na may sorongan.